ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯤ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯑꯁꯤ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯍꯧꯔꯛꯈꯤꯕꯅꯣ? ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯀꯌꯥꯃꯨꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯦꯔꯤꯌꯁ ꯑꯣꯏꯔꯦ, ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤ ꯇꯥꯏꯝꯂꯤ ꯃꯦꯅꯦꯖ ꯇꯧꯍꯧꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯗ ꯄꯥꯔꯇꯤꯀꯨꯂꯔꯂꯤ ꯏꯟꯗꯤꯖꯤꯅꯁ ꯄꯤꯄꯜꯗ ꯀꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯄꯤ꯫ ꯑꯗꯨ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟꯁꯤꯗ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ, ꯃꯦꯅꯦꯖ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡ ꯂꯧꯈꯠꯄ ꯌꯥꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯁꯝꯂꯞꯄ ꯋꯥꯔꯤ ꯈꯔ ꯑꯩꯍꯥꯛ ꯍꯪꯒꯠꯆꯒꯦ꯫ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯌꯦꯜꯍꯧꯃꯤ ꯀꯌꯥꯃꯨꯛꯅ ꯄꯨꯟꯅ ꯈꯨꯟꯗꯥꯃꯤꯟꯅꯕ, ꯌꯥꯝꯅ ꯄ꯭ꯂꯨꯔꯦꯂꯤꯁꯇꯤꯛ ꯄꯨꯟꯅ ꯍꯤꯡꯃꯤꯟꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯃꯅꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯍꯧꯔꯛꯄꯗ ꯌꯦꯜꯍꯧꯉꯩꯗꯒꯤ ꯁꯨꯝ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ, ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ, ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯆꯩꯊꯦꯡ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯤꯔꯝꯗꯦ꯫ ꯑꯗꯨ ꯄ꯭ꯔꯤ ꯃꯔꯖꯔ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ 1947ꯗꯒꯤ 49ꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤ ꯔꯤꯒꯨꯂꯦꯠ ꯇꯧꯅꯕ ꯂꯣ ꯑꯃ ꯆꯠꯅꯔꯝꯃꯤ꯫ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯂꯣ ꯑꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯌꯥꯝ ꯇꯣꯏꯅ ꯉꯥꯡꯕꯤꯔꯤꯕꯗꯨꯅꯤ꯫ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯈꯤꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯂꯣ ꯑꯁꯤ ꯐꯣꯔꯦꯅꯔ ꯄꯥꯔꯃꯤꯠ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯒꯤ ꯂꯣ ꯑꯁꯤ ꯂꯧꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯗꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯏꯆꯥꯎꯒꯨꯝꯅ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯑꯉꯛꯄ ꯐꯪꯅ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯗꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯃꯤꯇꯣꯞꯀꯤ ꯏꯆꯥꯎ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯄ ꯍꯧꯈꯤ꯫ ꯃꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯁꯤ ꯈꯔ ꯈꯔ ꯊꯣꯛꯄ ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗꯥꯇꯥ ꯕꯦꯖꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯏꯆꯥꯎꯁꯤ ꯊꯣꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯎꯔꯦ꯫ 1951ꯒꯤ ꯁꯦꯟꯁꯁꯀꯤ ꯗꯥꯇꯥꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯗꯤꯀꯥꯟꯗꯦꯜ ꯒ꯭ꯔꯣꯊ ꯔꯦꯠ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯁꯦꯟꯁꯁꯁꯤ ꯆꯍꯤ 10ꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯇꯧꯏ꯫ ꯑꯗꯨꯅ 1941ꯗꯒꯤꯅ 51 ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯆꯍꯤ 10ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯄ ꯒ꯭ꯔꯣꯊ ꯑꯁꯤ 12.5 ꯆꯥꯝꯃꯗ 12.5ꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯄꯔꯁꯦꯟꯗ ꯍꯦꯟꯒꯠꯄꯅꯤ 1951ꯗ꯫ ꯑꯗꯨꯕꯨ 1951 to 71 ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯆꯍꯤ 10ꯒꯤ ꯗꯦꯀꯦꯗ ꯑꯁꯤꯗ ꯗꯤꯀꯥꯟꯗꯦꯟ ꯒ꯭ꯔꯣꯊ ꯔꯦꯠ ꯑꯁꯤ 35.7ꯒꯨꯝꯕ ꯂꯩ꯫ ꯑꯗꯨꯅ ꯗꯤꯀꯥꯟꯗꯦꯟ ꯒ꯭ꯔꯣꯊ ꯔꯦꯠꯇ 35.7 ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯟꯑꯦꯛꯁꯦꯞꯁꯅꯦꯜ ꯒ꯭ꯔꯣꯊ ꯔꯦꯠꯅꯤ, ꯅꯦꯆꯔꯦꯜ ꯒ꯭ꯔꯣꯊ ꯔꯦꯠ ꯅꯠꯇꯦ꯫ ꯅꯦꯆꯔꯦꯜ ꯒ꯭ꯔꯣꯊ ꯑꯁꯤ ꯃꯦꯛꯁꯤꯃꯝ 20ꯒꯤ ꯕꯤꯂꯣꯗ ꯂꯩꯒꯗꯕꯅꯤ꯫ ꯑꯗꯨ 35 ꯂꯥꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅ ꯇꯥꯛꯏꯁꯤ ꯑꯦꯛꯁꯇꯔꯅꯦꯜ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯁꯟ ꯂꯩꯔꯦ, ꯃꯄꯥꯟꯗꯒꯤ ꯃꯤꯇꯣꯞ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯑꯦ ꯁꯤ ꯇꯥꯛꯏꯅꯤ꯫ Then again 61 to 71 ꯑꯁꯤꯗ 37 point something ꯗꯤꯀꯥꯟꯗꯦꯟ ꯒ꯭ꯔꯣꯊ ꯑꯁꯤ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦꯅꯦꯕ꯫ ꯗꯦꯠ ꯃꯤꯟꯁ ꯑꯉꯛꯄ ꯐꯪꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯏꯆꯥꯎꯒꯨꯝꯅ ꯒ꯭ꯔꯣꯊꯁꯤ ꯂꯥꯛꯑꯦꯕ꯫ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯒ꯭ꯔꯣꯊ ꯑꯁꯤ ꯃꯊꯪ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯄꯗꯨꯅ ꯁ꯭ꯇꯤꯜ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯣꯊ ꯔꯦꯠꯁꯤ 24%ꯒꯨꯝꯕꯗ ꯀꯥꯞꯇꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯁ꯭ꯇꯤꯜ ꯍꯦꯜꯂꯤꯕ꯫ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜꯒꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗ ꯗꯤꯀꯥꯟꯗꯦꯟ ꯒ꯭ꯔꯣꯊ ꯔꯦꯠꯁꯤ 17 point somethingꯅꯤ꯫ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯑꯣꯚꯔꯑꯣꯜ something 20 point ꯅꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯤꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤꯗ ꯑꯉꯛꯄ ꯐꯪꯅ ꯏꯁꯤꯡ ꯏꯆꯥꯎꯒꯨꯝꯅ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯏꯅꯤ꯫ ꯑꯗ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯔꯝꯃꯤꯕ ꯐꯨꯔꯨꯞꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟ ꯀꯝꯄꯣꯖꯤꯁꯟ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯃꯩꯇꯩꯅ ꯁꯨꯛ ꯑꯣꯏꯔꯗꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯄꯥꯡꯒꯜꯅ ꯁꯨꯛ ꯑꯣꯏꯕ, ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯅꯥꯒꯥꯅ ꯁꯨꯛ ꯑꯣꯏꯕ, ꯀꯨꯀꯤꯅ ꯁꯨꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯃꯥꯏ ꯄ꯭ꯔꯄꯣꯔꯁꯟ ꯑꯃ ꯂꯩ꯫ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯄꯣꯔꯁꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯏꯀ꯭ꯋꯤꯚꯂꯦꯟꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯥꯡꯆꯠ ꯑꯃꯗ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯝꯃꯒꯗꯤ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯁꯤ ꯊꯦꯡꯅꯔꯝꯃꯣꯏꯕ꯫ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒꯦꯕꯨ ꯃꯥꯏꯅꯣꯔꯤꯇꯤ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯡ, ꯃꯥꯏꯅꯣꯔꯤꯇꯤ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯁꯤꯡ, ꯃꯦꯖꯣꯔꯤꯇꯤ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯩꯇꯩ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯁꯤꯡ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯣꯊꯀꯤ ꯆꯥꯡ, ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟꯒꯤ ꯀꯝꯄꯣꯖꯤꯁꯟꯁꯦ ꯑꯉꯛꯄ ꯃꯔꯛꯇ ꯈꯦꯠꯅꯔꯦꯕ꯫ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯅ ꯃꯥꯏꯅꯣꯔꯤꯇꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯦꯖꯣꯔꯤꯇꯤ ꯑꯣꯏꯅꯕ ꯂꯥꯛꯅꯕ ꯗꯣꯃꯤꯅꯦꯁꯟ ꯊꯤꯑꯣꯔꯤ ꯑꯅ ꯗꯦꯃꯣꯒ꯭ꯔꯥꯐꯤꯗ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯂꯩ꯫ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯖꯣꯔꯤꯇꯤ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯃꯗꯨ ꯌꯥꯔꯣꯏꯅ ꯔꯦꯁꯤꯁ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯊꯣꯛꯏꯁꯦ꯫ ꯑꯗꯣ ꯃꯥꯏꯅꯣꯔꯤꯇꯤ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯏꯟ ꯑꯦꯅꯤ ꯃꯤꯟꯁ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯅ ꯑꯦꯛꯁꯇꯔꯅꯦꯜ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯃꯥꯒ
sagai tinaba mayama kausalakana missing chawkhatnaba honaba loinana makoigi sabok fertility asisu henkatnaba honaba aduga majority leiriba maitai singsina particularly aikoigi external aggression da magi mapandagi sagai gi oiba mari mata sangukpa yabagi possibilities leitaba aduga loinana aikoi masel aikoi gi sabok ki sang fertility gi rate yam nemba aduna imbalance sama demographic imbalance sama thui aduna minorities singsina moina domination theory da moin tawri se land dominations si makoina area se dominate tawna balaknaba population dominate tawna missing je moina dominate tawna balaknaba economic powers masi moina domination tawna balaknaba language even akoigi language akoigi loan akoigi mayek akoigi cultures ma'am sing loin domination tawna balakna din for example akoina Iran je thoktreng da koi surasan poda ma'am ning bi bu birangani maiteron khangba mi sing je yaw yaw dra smain tawdana jiri de sapyo jiri da koina tongan tongan ba survey ge koi khar chase adu sarpa matam da manung khara hanjan bada maiteron da khangde adana koi manipur government na somdagi primary school gi oja tha graga su maiteron do moi khangdramina koi di bengali natra di takpa haite adana adana moi gi bengali mi ne ga share tawrat mai tonga tne koi language mangchele ne koi cultures koi tradition every dominate or in aro masigi domination asi asina maram oiraga aikoi asi sigi problem si lai adana demographic imbalance ara masida katang vividly nungai na ba mayam da scientific proof ama ekta akoina sin haijen banataba database da haiba madarga lai British na Manipur da yan hana 1881 da 19 nate 1891 da Manipur da yan hana census sam torome masigi census asida maitai kyam lei naga kyam lei kuki kyam lei ba picture am lei ai mayam dong tang bibili hangasage 1891 ge British na Manipur ki census toramba sida Maitai se whole 1881 da leiriba mi ji samane na loraga Maitai gi magi composition se 56.2 ne whereas Maitai Pangalasina 2.21% ni Naga 27.1% ni Kuki is 11.48% ni other communities that the Britishers the Marawaris Bengalis khara leire mukoi sing asina 3.01 leram and Manipur gi apulba missing gi Maitai na matam 56.2 oiba si some 1961 71 81 census gi dum handare aduga latest census 2011 da Maitai gi hana 56.2 oirambase 46.87 handare aduga huzik 2023 gi first March 2023 da akoina project over matam da Maitai gi population composition se 43.02 le aduna 1891 da 56.2 oirambadu huzik 43.2 da handare inem mag handarak bagi khongje na se 56 to the 40 has some 13 point something ne aduna karigumba aikoina percentage the on thok patarabadi Maitai na dikandel oina handarak bai khongje na se 23.5 minus ne 20 samada 23.5 minus the decline tawram ne Maitai gi kana population the missing aduga pangan sina 1891 da 2.1 waramba sina 2023 da 8.45 lere adum ko ne henkalak bagi khongje na si samada 282.35 ne am kini ga wajane 282.35 ta kap ne henkalai ni sumai to da nagana 27.1 1891 da leramba si 2023 da 22.83 da masi masu decline to ever nagla si so nagla decline to bagi maram de no masu Maitai dong na mapan de gi mukoi gi
mari mata sing changchel ko ya bagi immigrants मैम चंगशल लेबा पे possibilities यामना लेते as well as my fertility so दुकी मतिक याम है न याम बनते अदुना मकोई की declining range minus 15.75 ने the cookies hana 11.4 I then mani 1991 da adu 2023 the 16.96 le adu mokoi de henkel bugi sang se 47.73 ne my kap ka henkel se yam interesting way di census figures da koina genetic tribe habam le genetic tribe se tribe ko gebu ai koina manipur da le ba scheduled tribes sing si 33 scheduled tribe ni sigi manung da kuki gi 19 nam le re 14 nam na naga gi ni hai but tribe si recognized tribes adu recently mati have a tribe amaga recognized tawraga 34 recognized scheduled tribe mi sigi manung da tribe ti oiba scheduled tribe ti oiba adu recognized tribe sigi manung da sandaba kangbu se ko generic tribe ko and recognized tribe the sandaba haibasi hana lejaramba indigenous people nates me clear ho hai ma pande sang pa mostly kusin kuki asomde sang ko mayam dune adugi tribe si de da mai khongje la se adugi matik kiningai oi masi ekoina 2023 da magi composition 1.85 ore aduga magi henkalapagi sang je 340.37 ne am kiningai horjani jump tong explosive one henkal ine sumain tong dana other community gi zulai aina hajani hedi manipur da lemineri ba koi kangrup sing asigi magi kanosing si manarakramni na masde intentionally to we are in vested interest missing the everything good democracy country ni na magi welfare singi oro project pu oro every fund oro population base ni loina na akoi gi delimitation tongne na hujik tawri delimitation gi horen akoi parliamentary seat adagi assembly seat yan thopor population lo yan thongra gi doini aduna missing ase aduki mati hengalaga di dominate torokani habagi port to da magi mari mata haitare sagai tene bus de pokok de koksalaga settle to hon mane ana masigi port si matamamada panbadi nuai tabne adubu kesu kai de na khale asum panbadi kesu kai de khale matamamada muslims yam torome ak pa phangna ek tama pandagi mari mata mayam kausalani mo je training birani adigi language khara tambire mete ron tambira mutha na ko admai torome jikti moi kar phagre smai to dana cookies mayam sing si sin cookie na ko terrorist mayam sing hainare si brahma dagi laur ko semane mo dim lon phongne culture tradition loi manabani aduna mukhoi gi missing ji hekana bo khonabne aduna madugi problems mayam sing si lak pasina masibu kariya ko ge bu technical term da demographic imbalance ko and demographic imbalance thola me natural process is kai rabani na masigi consequence mayam sing june ko no hujik thene ri problems mayam thole ji domination theory da aduna masi sima ko gi kano laikra aduna masina ko na sumaina lerak pasina kayam yamna akai ba pirak pagi ekoi de kayam yamna akai ba pirak pagi haibu yam kiningai oiba mana ekoi gi demographic transition theory na malai demographic stage mayamama manipur da matamama da demographic stage first stage lerami first stage ai si ekoi pre-merger agreement 1951 data the census based of 1951 how we see the missing si stable stage am the lay henkatabani na missing na marim oiraga problem thom de society sida adudagi amuk angang po phangna 1951 dagi kablak pasina 1981 swai bong je ang po phangna missing je kaptane henkalam ne sigi phase am lay 91 gi matung dagi at present phau se masi consequence myam gi thengnabagi problem am lay de ana si phau gi tha phuje koina thengnari ba naga kuki gi problem thoiba si demographic transition theory ki third stage ki final stage ne masi final stage ne masda ke khatang lanjan garaga di akoi fourth stage la the fourth stage civil war thok tu ne civil war thok tu ne adar mamang du su ugra akoi ki third stage ki horok pus de da 1990 to 83 da naga kuki gi kanol ugra akoi na masi ki conflict oidna
conflict haigedra war haigedra naga kuki yana sunu mayam ko ugre masi demographical aftermarket part amani demographic transition ki thar stage ki por amani adagi dev me thar ga for ga da maitai pangal ga maitai ga ni ki mom am to mi magam sigre adai 87 da mo 87 idea ita cookie ga paite ga ki mayam le re uji hogi ba 2003 ki May 3 da cookie ga maitai ga usathari sigi sina aroi banate this is not the last si aroi banate si matung da combination mayam permutation combination mayam laga thok de ngai le series ana masi ekoina timely masi ekoina manage the hodragadi masi mating the pipeline da le ramni kana na khangni vijay amuk nepal ga cookie ga tropi ai maitai ga pangal ga kana na to kanom to res ma to na mathang combination ama matro series la ku ne aduna koina masmai series lang matam da koi demographic transition ki four stage la se la civil war am thol ka ne civil war am thol ka ne aduna timely koina koi go ji problem si manage to bam darka le problem si thol di problem si manage to ge di koi ki manipur government na CSO na mayam na hona dana hujiki problem se solve to na balak na di cd symptomatic treatment and ko symptomatic treatment di asai sa ge kuna lai ho ma ho di paracetamol ma sa sallo aina sahan magumba aduga kari na lai ho ro road ku na taba nga ki subside to ne ba and the real cause the permanently solve to ge hai ta di therapeutic treatment am sang ba root cause seng to pam sang ba yairong ama thungadi machin katam hogai bduni yaroeba magi maru du lok thok padar gale du lok thok am hor kane marong du lok thok padar gale me thok padar gale aduna aikoina main cause kare dage hore ino haibasi maru phangna sangaga aikoi masi manage roga masi lok thok pama dargar le until unless adu tawdrige di koi ki problem je matang adum lakhine ba aduna hujik demographical imbalance thoi basi akoina sustainable and equitable and healthy society oina bagi damakta akoi ki population leminari ba 34 scheduled tribe laire hujik now maitai ki community laire maitai pangal community laire mainly others Nepali adagi Marawari leminari mayam sing laire masigi equitable oiba equivalent oiba proportion namada thamba myam draka le masi thamdragadi adum masi problem thokne ara masi karmain thamdage haibada koina mayam na su yamna haibiriba NRCC tawba yamna thuna tawba draka le yes NRCC am need of the hour ni NRC tawba draka le adu NRC khatana akoi gi demographic issues Manipur the Toy issue is sort of ding a mob. I may have Katang NRC Zikanoise. NRC is National Register of Citizens. I would the India the lady bona fide citizen, the bona fide citizen of India living in Manipur. India bona fide citizen the Oiba Aduga Manipur the Leba Sijikaya Kayano, Kana no, Haina Kantu Oga, Registrar Amada. Hairiba mi sindugi maming matha vital information khara isallaga thamba dugumba register amane NRC National Register of Citizen haise aduna 1951 da India na independent phangapoda 1951 da ahanba census ni ahanba census dagi India government na India da leriba mi sing asigi tasengba India gi nagarik sing sigi maru oiba information sing ase census study only my number masing dani my maru oiba maming matha mapa mama adok ma yaw bana de register ma maintain to ba thamba phai haina khanbadagi 1956 ta masi prepare to ba ihana na hoeba assam da NRC ga to rido NRC 1951 lai masai da information 19 information si local in mi magi mapa maming kai no mama maming kai no adagi age kaya no sex no adu bumalo 19 information lowe adu recently assam gi ani suba NRC updates loigre mazai da information 12 locally adu manipur gi so
कोई सेंसस रिकॉर्ड 1951 की रिकॉर्ड कोई डॉक्यूमेंट फंग मतमदा मणिपुर एंड त्रिपुरा सु 1951 की सेंसस तादा NRC तौगे कोई फंगे अना NRC से कोई तौबम थोई अदु NRC तौदोई सिटी कोई मणिपुर लेरिबा मी मयाम सी बोनिफाइड सिटीजन कना कना न खंतो को मोय मसिंग इखलगा लेस्टारा मेंटेन तौबनी अदुगी मनुंग द सलताटे कोई बेनिफाइड सिटीजन ओरे अदुगी मनुंग द संदबा मीसिंग अदु खंतोकपने बा NRC तौदे अदु भावदनी NRC तौदोइसे अदुबो खंतो ओबा बेनिफाइड ओइद्रबा अदुगुम सिटीजन असु मोयदु अमु डिपोर्ट तौखिगद्रा नत्रगा मुकोयदु सेकेंड क्लास सिटीजन ओइना भोट लेपा याहलोइदोइरा भोट हादबा याहलोइदोइरा गवर्नमेंट की वेलफेयर स्कीम अमत पिरोइदोरिरा हाइबा अदुदी तोंगानबा गवर्नमेंट की पॉपुलेशन पॉलिसी अमगी मतुइना लाक्सेगनेबा अदुबु उजे मीजिंग संगे मोजे आइडेंटिफाई तौरे मोजे ह्यूमन बीइंग आतने अदु नोइ ngasi दे आइडेंटिफाई तौरनिना ना गाड़ी हाबजरा पुरगा लंगसिउ या पोंतेबा अदु इंडिया से मरोइना अखोगी UN की रिफ्यूजी कन्वेंशन दसु साइन तौदे अदगी मागी रिफ्यूजी कन्वेंशन की प्रोटोकॉल दसु साइन तौदबा मरमना यामना डेलिकेट ओइबा पोट अमने मोय आइडेंटिफाई तौरसु अदुने तोंगान मम लेखरे अदुना NRC ना मिटोप संगकपा सि स्ट्रीमलाइन तौबा कंट्रोल तौबदुबुदी ngam it is okay NRC ना याम फजाने NRC तौरिस तौबा याम दरकार नि अदु भाउदि ngam अतोपा संगपदु बाग यारोय अदुबु मधुबंगना अखोगी मणिपुर मनुंग लेमिनरीबा मयाम सिंगी मरकता इम्बैलेंस ओइबा डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर दुदि कंट्रोल तौबदि ngam मरम दे खोई मनुंग से लेमिनरीबा कम्युनिटी मयाम सिगी अंगांग पोकपगी सांग सि मानदे ग्रुप खरा दा मना अंगांग से बाबोक द पोए खरा मदना डिक्लाइन तौरे अदु ओरगदी अखोइना डेमोग्राफिक इम्बैलेंस स्टिल थोकने अदुना NRC ना of course illegal migrants sing to streamline to wa adu bhogdi soking amani atu jam phaba pot amani adu maktana akoi gi population issues se solve to buding amoi maram de akoi manung de leminari ba community mayam ju sabu ki portion manade aisi madan kada hangasage technically total fertility rate haiba tam amalai total fertility rate se metero da hantok targadi nupi amana मागी पुंसीदा सांगचत्ता अंगांग कया पोके हैबने टोटल फर्टिलिटी रे से मदु होटपगी खोप तोंगान प्रोसेस सम लेगरे अदुना मदुगी वैल्यू असी 2.1 हैबदि नुपी मन मागी पुंसीदा लाइफ ता अंगांग 2.1 अंगांग फ्रैक्शन ताबुदी यादे अदुबु अंकना 2.1 पोगदी मागी नेक्स्ट जनरेशन दा population do hengkat pasunata ba handa basunata ba same sang amada leini haimne aduga masigi sang asidagi 2.1 dagi hengkat laboi di magi population do kaptani hengkani haimne madugi makha da le daga population do decline torokani mutkani haimne ado maitai gi total fertility le say 1.7 level replacement level today fertility 2.1 le do si 1.7 le ramina कोई generation द मुत्तुरी ने कोई decline तो रही ने मैं तो इधर हाईरे बनी सिंगम ने ना आनी पोकपा अम्मा पोकपा सुपोक पोक तब जुआरे रातों पा community सिंगसिना total fertility is 4.2 5.6 का यो यार ने कोई community सिंग अरे ये काबन है गता आमनी ने अदर मसी आई कोई ना balance तो उतना to 1.7 पोई बा मैं तो सिंग असिसु awareness speedana any government ki policy tawdana at least 2.1 yong pukhat pam drakar le adagi mu yam han explosively tawriba singsu putharaktana 2.1 gi swai da thambam sange aduna ta di yaro eba aduna akoina madu tawge hai taragadi manipur da strong exhaustive oiba population policy me le drakar le for example मसी पॉलिसी से लेटर के दिया रोई दोने फॉर एग्जांपल अकोइना पॉपुलेशन पॉलिसी से इंडिया की स्टेट एम बा ऑलमोस्ट ऑल स्टेट एम नमसा की ऑन पॉपुलेशन पॉलिसी ले गए अदो मणिपुर ददी मसी बाउंड पॉपुलेशन पॉलिसी से लेते असम दा फॉर एग्जांपल चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ना
2001 दा लाउथोखरे असम दा कोपल समना अंगांग अनिदगी हेना पोदी गवर्नमेंट की जॉब पिरोय तोहलोय वेलफेयर स्कीम गवर्नमेंट की वेलफेयर स्कीम अमता मकोई मोइद पिरोय that means people दिसिंदा अंगांग अनिदे हेना पोकुनु हारिनेबा aduna moising se hana po masu come down tong ne ba same UPC minister lautokare two SALs family norms two SAL policy na ara Manipur da su koi government da recently four SAL norms and lautokode id masi khatang kano towi two SAL si enough ni sidagi hen ba si asai gi 3 ara about 2.1 gi mathak ta kap to ni si ade aduna masi koi Manipur da su two SAL family norms ana ni haita di yam poi ba kano si su poi हर के मकई दी हंदर गने बा फैसिलिटी पिरोय नंगी जॉब कार्ड की कार्ड पिरोय गैस कनेक्शन की अदुगी रिच कनो दु पिरोय थबक चंग बदा दु लैरोय खोलोय ना हाय तारगदी लोना बदुम लैरोय बा लोना ना मकोय सिंद अवेयरनेस पीतना तवरगदी मोसिंद हंदर गने बा दे मैतै सिंग दसु स्मॉल फैमिली नॉर्म्स पामजबा क्वालिटी ऑफ लाइफ फंगनबा होनबदा यामना मेट्रोरिस्टिक वर्ल्ड सिना angang si ampong na dire mete da particularly adu mete da particularly pok tab asina society gi oina as a whole sidi akai ba kyam lai aduna madu gi khallaga isa gi da natana society gi oina khallaga yam drabada total fertility rate se 2.1 gi level ko yongnab sakadam na ta de koi generation na mutoi in a sense decline to in sigi aduna hana su huje yam kiningai waram ne ai koi na Mete se majority ni hai se we are going to be minority oiram ni koi na religion da 2011 gi religion gi table la koi yeng matam da Hindu se Manipur da 41.39% ne ba sam gi manung da Hindu lining sapase 41.39 oi Christian sapasina 2011 के सेंसस की मतलब क्रिस्तान 41.29 ओएबा 0.1 खतने में खेने से 2011 दा क्रिस्तान का हिंदू का अदो हुजे 2011 ने हुजे 2024 की जनवरी चले सदी क्रिस्तान कापतने हेला मनेबा अदना हिंदू इज नॉट द मेजॉरिटी इन मणिपुर क्रिस्तान इज द मेजॉरिटी सुमाइन तौदना एन एग्जांपल हम पिजबे वादनी सुमाइना मसिगी imbalance of report se karamain toraga aikoina masi equilibrium oiba community singi manaba ratio amada thamnabagi damakta population policy ama semba se must oirem loina na NRC pangthok pasi so must oiba adege moko ILP koi phange haraure the ILP is the only outsiders India gi wang India gi manung da leiba India gi manung da leiba Manipur da dilai taba mayam sing sigi manage tawna bagi moji streamline tawna bagi policy amane aduna mase part afaba ngatani adubu maru oina ji demographic issue si ekoina manage tawge control tawge high taragadi strong population policy ma semaga mayam sing se noi si tawdongni si tawsi halasi tawdongni haiba yamna khang hi tanaraga policy ama semagi tangai phadaba layena ismaga hankasagi Another one is akoigi missing si akoigi population missing si manaratan kayam yamna kaiba tholake aise ai ngasigi sanalebak ta su ai article ma tawjabani delimitation gi matang da adu ngarang gi ISTV da su discuss sama da su yaujabani ana delimitation se Manipur tawtaragadi Hujiki present data si da tawtaragadi akoigi unreserved haitare maitai gi sitara mangne reserve ta sakhine this is a fact senza pote magi census ki data ki population the base oni delimitation ne kamai to gebu based on the populations communities da unreserved ki general ki mi masing schedule caste ki mi masing schedule caste ki mi masing sigi ratio ki matung ina akoigi assembly ki seat masing sigi Manipur ki 60 ni mogi proportion wise yen thore ineba
हाना 1973 दा बेस तौ मतमदा अखोगी जनरल की असेंबली सीट की रिजर्व सीट 20 नी शेड्यूल कास्ट की अमगा 21 नी अदुगा शेड्यूल ट्राइब की 19 ने 19 ओइरिने सी हानगे 1973 दा लेबा सेंसस की डाटा अदुगी मागी पॉपुलेशन रेशियो दे यंथोखरगा लापने अदु 2001 की सेंसस डाटा सिदा बेस तौरगदी अखोइना अनरिजर्व की सीट अहुम रिजर्व ता सटखिने अन इम्फाल ईस्ट सीट अमा मांगनी इम्फाल वेस्ट सीट अमा मांगनी बिसेमपुर सीट अमा मांगने अदु थौबाल की दी एज इट इज लाइने थौबाल की लेडिसने थौबाल द पॉपुलेशन से कोई लिलोंगे करिगे मुस्लिम मैम लेबिदने तौरिने मांगने अदुबु 2011 की सेंसस डाटा दा अमुक बेस तौरगदी डिलिमिटेशन जा तरु मांगने अनरिजर्व की सीट तरु मांगदोइनी अदुगा रिजर्व की सीट तरु गुसखिदोइने हाना 20 लेर में तरु खादोखिदोइने नाउ सेंसस सी मेकिदी फर्स्ट मार्च 2021 ना तोबम थोकपनी अदु कोविड ना मरम ओइरगा तौदरे अदुबु 2023 भागी अखोइना डाटा से एस्टिमेट तौ मतमदा 2023 दा बेस तौरगदी अखोइगी रिजर्व की सीट अनरिजर्व की सीट तरा मांगदोइने अदु ओरगदी अखोइना मतुंगदा लाखप जेनरेशन खरदा मैतैना सी मिनिस्टर ओइबसिमदि ओइद्रे नेवर से अखोइना खंगदौने मैनेज तौगदौने अदुना हुजे अखोइना डिलिमिटेशन तौब मतमदा डिलिमिटेशन तौरिसि तसेंगबदि डिलिमिटेशन की मागी ऑब्जेक्टिव्स ति आई खतंग हंगसबदा अखोइना proportionate political representative in the policy making bodies have like in Lok Sabha like in assembly da aduna अखोइगी people sing asigi kano sing asi proportionately policy making body the assembly da Lok Sabha da masi proportionately represent tau yanamne adubu India da su Manipur da natana tungan ba community sing sigi magi population pattern growth si manak problem to have and India da population delimitation ji ahum lak tawre mayak tawre adubu ahum lak marak da gap sahi kun gap le jai maram khata hangkasage India da ihan hana 1952 da delimitation tawwe under the provisions of 1952 delimitation 1952 ek ki matung ina India da ihan hana 1952 da delimitation na matawi based on 1951 census ki adagi ani suba delimitation asina 1963 the based awi under the provisions of 1962 delimitation act ki matung ina smai tawdana ahum suba sina 1973 the tawi based on 1972 delimitation act ki matung ina adagi di mai ki 1981 and 91 the tawgadaba delimitation di tawdre maram se keno 1976 ta 42 amendment of the Indian Constitution India ki constitution the 52 article 52 se amend tawdana 2021 ki census mamang da delimitation amata tawba yaroi loina na sit masing masa ki lejer masin masi hengkat pasem topa mata yaroi haidana khoi 1942 da constitution se amend tawrine adugi matuina khoi 2001 bhawgi mar 81 91 ge census sida base roga delimitation se tawdrine delimitation kadawi tawdrino hai taragadi India da 1975 tagi 1977 bawsi emergency lay and emergency ki mamang dagi hona India da family planning se adopt tawre ana India se prithvi ki oina family planning adopt tawba ihan hanba country ne adagi maru oina emergency manung da ang paphangna akhoi ki family planning se forcefully Indira Gandhi ni pan matam se namdana family planning ke tohon badagi
भारत लेरिबा तोंगान तोंगान बा स्टेट सिंग असिदा मागी पॉपुलेशन ग्रोथ कंपोजिशन आबा फंखेने मरुइना लाइक लेसु खरा हैबा केरला गुम्बा तमिलनाडु गुम्बा पंजाब सिंगसिदना मोइना फैमिली प्लानिंग से फजन एडॉप्ट तौरे क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉरनबा अखोई कंट्री सिबु सेव तौनबा यामने हेल्दी सोसाइटी ओइनबा मीजिंग याम हंधरे वरे वे सोम द बिमारू ओइना बिहार गुम्बा मध्य प्रदेश यूपी राजस्थान सिंगसिना फैमिली प्लानिंग से एडॉप्ट तौदरे पोर फैमिली प्लानिंग लेरे आगांग जे बारी द पोए अन होरेन मसीगी बेसिस असिदा 1981 91 दा डिलिमिटेशन से तौ तारगदी सोंगी साउथ एंड नॉर्थ ब्लॉक की कंट्री सिबु कंट्री सिगी मरायबक सेमबदा हेना थौदांग लौरिबा अंगांग यामना पोक्त्रिबा मी हंदालिबा ग्रुप असिगी सिट मयाम जे सोंगी बिमारू नॉर्दर्न पार्ट की सौखत्तबा स्टेट सिंजे लोय लोगने मागी पार्लियामेंट्री सिट मयाम अमा कनो तो मयाम से अदु ओरगदी अखोगी डेमोक्रेटिक सिस्टम दा पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन अमा लागमा से द क्राइसिस मा हेबो अम थोलकने अदुगी प्रॉब्लम दगी लाक्तोना मरम ओइरगा 2001 असिभाउजी को सेंसस से तौगिद्रिने यस 2001 दगी दे अमु प्रोविजन अमा थोक्तना ऑल इंडिया की ओइना डिलिमिटेशन मरी सुब डिलिमिटेशन से तौरो ओइना थोए under the provisions of the delimitation act 2002 si toropo madam da india ki state loina ba koi ki delimitation tawre adubu north eastern ki state mari assam manipur nagaland and arunachal pradesh da koi delimitation tawde ba te loin tor kanda तौदबगी मरम दे सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन गवर्नमेंट पीरिसे सिक्योरिटी रीजन सिक्योरिटी लेतबा सिक्योरिटी रीजन मरम होरगा अखोइगे नॉर्थ ईस्टर्न की स्टेट मरी से डिलिमिटेशन तौदबन है तसेंगबदी असम दा फॉरेनर इश्यूज मणिपुर दसु फॉरेनर इश्यूज की प्रॉब्लम मैम से लेबना डिलिमिटेशन असी तौगिबने मोर पर्टिकुलरली मणिपुर गोने खता हंगसरबदा मणिपुर दा मतलब 2001 दा तौदौदु हुजिफाउ तौदरे अदु हुजिफाउ तौदरिनी मसी तौदबै मरमदी 2001 की सेंसस असिदा 2001 की सेंसस असिदा यामना अनयूजुअल ओइबा प्रॉक्सी फिगर्स मैम अमा यावे अदुना सिंगी डिस्ट्रिक्ट particularly Ahom Sanapati Okul and Sandel हाइरिबा डिस्ट्रिक्ट अहम सिंगे दा 9 सब सेगमेंट सिंगे दा मागी पॉपुलेशन ग्रोथ सी पाउमता का सी 168 की मथक दिकांदे ग्रोथ है दिकांदे ग्रोथ जे 220 की मथक सो हैगलो दो पोरा अदो 168 का लेखलक दी माउ का दे 127 समथिंग का लेने ग्रोथ अनयूजुअल है हापसन बने मैम सिंग अदो द बेस तौरगा डिलिमिटेशन जी तौतारगदी अंगपो फंगना अनरिजर्व की सीसी रिजर्व लो सखितामने अदुगी मरम होइदना मतंग हाई कोर्ट केस और सुप्रीम कोर्ट फाउ योनदना मसे तौ यारोना मणिपुर की तौरे अदुबु 84 amendment of the constitution of Indiana last aikoina मणिपुर दा ऑल इंडिया की ओइना डिलिमिटेशन असी 2026 की मतुंगदा लाकपा अनौबा सेंसस फाउबगी मनुंगदा सेंसस अगोई डिलिमिटेशन असी तौरोइदबनी हाइदना नोटिफिकेशन अमा थोलखिबदगी अखोइना सुप्रीम कोर्ट फाउ यौना 2001 दा दगान की सेंसस दा डिलिमिटेशन तौबिगनु तौबा यारोय हाइबदु 2023 की मतुंग भाव येथोख्रबनिना मधुगी केस तौबगी मथौ तादरे ने केस अदुमा लोसन गिमने अदुबु रिसेंटली आर्टिकल 370 रिवोक तौखिबदगी जम्मू एंड कश्मीर से मचे थोना खाइदोगा जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटोरी ओइरे मोइसिंग सिगी इलेक्शन तौरपदा कनो से डिलिमिटेशन तौबगी मथौ तारकपदगी डिलिमिटेशन अमा तौबगी मथौ तारकपदगी मोइसे डिलिमिटेशन तौदे यादना थोलकपदा ना खोगी मतम सांगना
North Eastern ki chithawri ba mari chi su yahorasi haidana oranam thoeb tawdabu Jammu and Kashmir ki delimitation tawgadori basidi Jammu and Kashmiri Organization Act 2019 ki provisions ki matung ina 2011 ki latest census data base torga tawdung ne the whereas Manipur ki adaga North Eastern ki mari huji Assam tawnen tawri basi asiki delimitation under the provisions of Delimitation Act 2002 neba aduna madudi 2001 ki census data the base tor tawdui neba koi Manipur de hujik tawni irang tawri 2001 ki census koi defect oire hareba fraudulence data mayamam yawre hareba data 2001 tawdui ne maramdi magi act ase 2002 ki Delimitation Act tawdui ne adu Jammu and Kashmir ki di Rega Organization Act 2019 na tawdui mo 2011 da tawdui ne adagi amu hujiki IT4 amendment ki matung inna akoina honorable MOS ako Yamuranjan na ranhan khabar happy duni Rajya Sabha ki sit ani lady si akoina ahum henkatna ba khopai si masi akoi gi aigi mod oina di IT4 amendment masi amuk amend to thok tara gadi masi taw yaro mata IT4 amendment sabli haireba aduna 2026 ki matung da lakpa census tu ki mamang bhaubada delimitation to ba yaro loinana sit sing si frozen to thamdown henkap yaro eba akoi sit assembly 60 henkap yaro Rajya Sabha ki outer amasung kanogi lok sabha ki sit ani henkap yaro je fix ne ba si henkap yaro masage IT4 amendment tu ki matuna ji masi henkalangi haida di masi modified to dam ne amend to dam the constitution je aduna madudi obi yaroi adu moina readjustment to ba haidi mafam jing allocation sing 60 je adjustment to ba ama ma to ba sumaina to budi ai aduga masi yaroi aduna koi Manipur si am kiningai ni aina je haijabadu 2001 gi census data da delimitation to ta de ahum mang doi ni 2011 da to ta ragana taruk mang doi ni huji ki data da base to tara mang doi ni adubu census si 2024 da mayam na to biya na haine adu aigi moro ne 2024 da census to do mande maram di census sama to na ba hona ba da masigi preparation ji sahi ani muk change 2 years muk change ba asigi preparation ji hodri ba aduna central government ki 2026 haibadi 2031 la to dong ni and 2031 the census sama tawdoi ni adugi matungda 2032 gi adaida delimitation gi process laktoi ni aduna aikoina yam section ga doba madi any delimitation to matam da census data da base tawdong ni na koina mathangi lakadori ba next census asida aikoina biometrics Aadhaar link tawraga census e fazana tahogdragadi horen koi somda infiltrators sang pa mayam do biometric biographic tawe hajaragasu akoina hayeng census tor matam da madugi photo koina involvement latraga di census ta mayam loina ba jaren count tawbud maina taw laikraga di adunda base toroga di yam khudong thibo oini aduna losilakpada mayam singmani mayam da ina hangasaning badi Manipur ki huji oriba problems se demographical imbalance tholokpadagini and demographical imbalance se koina manage saunabagi damakta ahambada NRC toba mathau tai loina na kogi sine external aggression control to internal aggression da koigi manung de leriba community mayam singsi yamna manaba proportionam da lainabagi damakta sabok singsi sang manana akoi total fertility rate 2.1 depressment level asida loina bag lerakna ba strong population policy ama semba mathau tare haiba wahai je hangasaraga ai mayam ngaphamdagi bidai lojagi koigi damthagi aying bai do sab chare hojik sing etang thangdara paka dum jar indara pasida duna koi board of thanks pijaraga
matang sa dum tension jarake ngasi koigi January ki tang taru English ngani kunga mari koigi Manipur Youth League ki lamsang khongchat asigi panthong pham mama woriba koigi thangmaiban thau ground haina khangnariba mafam asida lengpirakriba isin naw sing amadi media gi isin naw sing dagi lekai lekai dagi isin maya kai thokpiduna koigi asigi mifam asida saruk yabiriba sing amadi koigi thau gi volunteer sing koigi sound system umateng pangbiriba adagi light ki dagi makan gi koigi video photocopy basing adagi live telecast thabi basing punamakku koigi sinja langgeriba thangweban United Club amadi ground puthokpiriba koigi thangweban Athletic Union thau haira khangnariba sigi maikaidagi hanna namiyambu lengbirakriba singbo kokmona thagatjaba phongdoktari matang asida dum tension terse